pozdrav još jednom, evo nakon trenera Jelavića s nama je i domaći strateg Mario Gregorina, vidno sretni i zadovoljni, ipak smo prošli dalje, pa evo čestitke treneru na prolazu u naše treće polufinale u zadnje 4 godine, 10 ukupno, a ja ću vas zamoliti za prvi komentar ove prilično lude utakmice. Hvala na čestitkama. Što se tiče same utakmice, mislim da smo jako dobro izgledali s obzirom na rotacije, na kadar, na godine. Mislim da smo u 90 minuta stvarno onak iskontrolirali utakmicu i bili bliži pobjede u tih 90 minuta. Ali to bi stavio stvarno u drugi plan. Kako god je ovo završilo na kraju, ja sam presretan i preponosan na te momke jer stvarno još jedanput na koji način smo izgledali i nakon ovih par dana, velim nakon Gorice, prevelika sreća, prevelik ponos s moje strane prema njima, tako da evo to bi stavio stvarno u prvi plan i stvarno sam presretan kad sam trener tim dečkima, eto, toliko. Hvala treneru, možete s pitanjem. Pa i sami ste rekli da ste bili bliže pobjedi u tih 90 minuta. Nekako je bio dojam, ajmo proći kroz te produžetke pa znamo da smo dobri na penale. Je li to bilo tako razmišljanje ili ipak nije? Ma nije naravno da smo htjeli riješiti to prije, ali jednostavno to je nogomet. Mislim, imala Lokomotiva u produžecima par situacija gdje smo preživjeli, ali jednostavno to je nogomet. Moraš nekad i preživjeti neke stvari da bi prošli dalje. Ali velim, opet se vraćam na ovih 90 minuta i da je to ogledalo nekako naše i s tim mogu biti jako zadovoljan. Osobitih problema je bilo u veznom redu zbog toga što neki igrači nisu imali pravo nastupa i zbog onih problema od ranije. No eto, uspjeli ste nekako tu skrpati, na kraju čak Sokač odradio svoju dionicu. Eto, vidite, kad smo morali za juniora posegnuti, onda znate u kakvom smo stanju kad se tiče kadra, ali svaka čast i malom Sokaču, zadovoljan sam i s njegovim nastupom. Pa naravno, probali smo u Gorici odmoriti malo Čubelića, bilo je planski da i Srepulju malo odmorimo, ali nikad ne znate u kom smjeru ide utakmica, tako da smo njega morali opteretiti maksimalno. Ali eto, ugodno me iznenadio baš i on i ovi stariji momci koji su odigrali 90 minuta i u Gorici i sad u Koprivnici. Koliko ste vježbali penale ili koliko niste? Nismo uopće vježbali, evo da vam budem iskren. Planirali smo riješiti u 90, tako da nismo ni malo vježbali. Koliko vas je ovo umorilo sad uoči sljedeće utakmice? Ma sigurno da postoji jedan akumuliran velik fizički umor, ali vjerujte mi, puno je lakše to probroditi i regenerirati se i nakon pozitivnog rezultata. Tako da ja sam uvjeren da ćemo se mi za Dinamo uspjeti odmoriti, sigurno da ćemo zarotirati neke svježe igrače, ubaciti unutra i da ćemo opet dobro izgledati u maksimumu. Ja, samo jedno pitanje treneru. Dinamo u gostima možda je najlakša utakmica nakon ovakve utakmice, često se kaže. Pa dobro, ali sa stajališta onak trenera uvijek želite da vam ekipa dobro izgleda, uvijek se nadate nečemu, tako da i ovog puta. Sigurno da ne idemo tam da dignemo bijelu zastavu. Evo, napravit ćemo sve da se prije svega regeneriramo, da vidimo u rosteru ko nam može pomoći u toj utakmici i mislim da ćemo probati se suprotstaviti i ne se koncentrirati na Dinamo, već opet na sebe i probati izvući maksimum. Jubilarno 10. polufinale, sutra je ždrijeb, ima li kakvih želja? Pa nema želja, mislim ako hoćemo osvojiti kup moramo dobiti bilo koga, tako da ja se iskreno nadam samo da ćemo nekog izvući doma, eto, to bi nam sigurno bila prednost. Tako je to, hvala vam na pitanjima, hvala treneru na odgovoru i još jednom čestitke. Hvala svima.